Mayam Bukunzari, don't think Impact News ni, I Joyshree Usham, the Impact News ki Manung Huna the Taram Nokcheri. Ngasi Amokwen Puduna Luxury, Hozik Lebas, the Hozik Tatariba, Parliament Session Gamari Parliament Session Amadi, Manipur. Hozik Ngarang Haukraba, Hozik budget session Asigi, Mangoinana, presidential joint address today, the Hoi Manipuri inner MP. Dr. Bimol Khuraijam na yamna fiery speech about Manipur crisis pukhat kre aduga miyam da lebak pumma da Manipur da kari thongli bano haibasi maigi speech tuna khangan kre aduga ngarang ase budget session haukre aduga ngarang economic survey 2024-25 ki matung inna Manipur sina highest inflation rate in the country aduga national capital Delhi na lowest Irang Ladiba, crisis Ladiba, Manipurna, quite a mamantang, but inflation quite a high bo, wang bo oikre levasida. Aduna, Manipur gimiam zikayam wari hibasi, Narangi surveys na clear cut sheng na Kanghalabani. Adu Ngasigi Union Budget 2024-25, Finance Minister Nirmala Sitharaman Pukakibada, various sectors Kayagidamakta, Atoba, developmental plans, schemes, my mama announced so job creation Gidamakta. Aduga flood affected area maru oina Assam adu South Indian states ti amu open kide aduga handaki budget stage da maru oina Bihar Arunachal Andhra Pradesh moide yam kana focus pe major announcement tawkre adu Manipur di mention tawkidre aduna Parliament session Amadi Manipur Hiramasida Khana Nabai Tanjadu Lojage Ngasigi Akoigi expert panelist na Hanbada Ahaki right Matuda Lengshin Biri Oza Dhanabir Laishram Dr. Dhanabir Laishram social scientist Oza Butaram Nokcheri Mayai Thangbada Lengshin Biri Oza Rinku Khumukcham editor di Imphal Times Oza Butaram Nokcheri and on my extreme right Lengshin Biri Oza Khuraijam Athouba working president IPSA Oza Butaram Nokcheri Ngasigi discussion haldok chabasi ehak oza Dr. Dhanabir Laishram lakchage oza Manipur gi situation ongoing parliament session budget Manipur gi kemte mention tawkidaba oza kari phone buke Joyshree union budget si thidongna akhoi yamna budi precisely comprehensive budget ni gaina comment nampini kari noida maroina khoi employment gi yaure ko job adegi nupi gi yaure adegi lair ba por section of the people gi adegi yamaro na pigeon ko pigeon lomi sin mi jingi yam phajo budget ni ga na di thammi ko ado chorapa me yeng bada di naha sing gi di am thin importance bi gre id within these 5 years youth sing ji 20 lakhs muksi skilling tawne na ko skill training phajna pi wa khotpa adegi my education gi pi phajna ko adegi khoi sector de yam di primary sector agriculture gi di yam na hen emphasize tawi ada hoji adu habi badu maina khoi lam gi location de di tax ki ju income tax po da khoi lakh ahum yo mi di zero de le duini bako ade hen kat ki badu na percentage lakh po khot pa leiba adegi di tongan ba khoi digital data gi emphasize tawi ba adegi dum yamna yengbada nungaiba budget ti hoy adubu Bihar ga Andhra Pradesh ka da yam emphasize to buse adi Bihar gi da round about 25,000 muki crore gi my construction lambi thong sembo khotpa gi piri ba capital phaganna ba Andhra Pradesh ta ga 20,000 crore ga piri myam do loina maksi chumi kan da coalition government ni na sai gi Nitish ka adegi Chandrababu Naidu du darkar maru hoidina ko ada ani du yenga yam yeng thamngi bra adegi tourism gi du kitang nuai tra tourism gi du da ayam ba temple loina sembat sagar pagi pota yam boy thamngre ko aduga akhoi Manipur gumba tourism gi industry de yam kano to da ba khotpa sigi di awang nu bugi di kasu thamdre except ising saw khop da sikinga Assam khakta gi da mateng pang khotpa du yaw na tana ko ada akhoi awana tawa khotpa du da ga du kaim yengre South India su kaimbo hundo me ko ade awang no pok su yam hena phasni yem di natre ado songi smaini yeng kan budget se kitang di akhoi rongi yeng kan nuai ta badi poe ko ado Manipur gi pot sidi akhoi Delhi gi magi kaino si da good book si da yaw da bu dum tawre da
haidi loina baksi to so khoi da yam wari dina akhoi miyam gi leiriba magi career rehabilitation gi pami kholi mo to adagi di yum kai hongjin bai khochin bai chang da paisa adu len namu tasan da namu awa miyam am ju nang gi dana ko adagi ade ising namu chawre na cha anirak chawre ko ising so haidi awa basi yamna okhayam na tare hai tare adu miyam ji yam phasana wai adagi sen thumju ji phium ji yam sathina sa da matam ni dana aduna sigum bagi di thudongna any kenomta yawa udre adu parliament ngasi budget tu akhoi oina di kaimbo kanadi haina haibe yabagi phium da bo lakreba adu matang magi budget ki kai question loinaraga tongan ba wang paung lakna ba khonna bada khoi gi issue ga ji khara puthok kodokna di tor khidra ko aduga puthok pada khana nei na bada parliament gi kana da bududi aidi mani basically parliament is yam powerful in nature india's the parliamentary form government in parliament had the house and Rajya Sabha Lok Sabha Lok Sabha is yam powerful is on the legislative executive financial powers and others power loi lei duini ko aduna masida khoi gi lemhoriba matam je session je sida khoi gi wa ngangna ba sangna puthokna ba khotpa mari na ba ai debate sida ko Manipur context se khara di dum focus am torok to maleba akhoi sum thaja jai ni ko haise ada Canada bride namuki khoi gi president gi magi motion of thanks ki kitang pibudu wa prime minister wa ngangi adagi RSS ki leader na akan warning pi adi ngrang nanju maroina NPP haitare ne khoi gi Meghalaya gi ma president or national president or sina su yam kan thame dino jiti ko Manipur gi suji losindragadi nungaite na aduna parliament ka Manipur ga ani si yengbada miyam na budi yam khorang ju yengi ko aduga budget manung jitadi hobdo hoi magi national policy miyam yor aduda khoi gi su sakthung pidung gi thum phangdoi ne ba phangbo budi adugi di scheme du yam greba naha singi youth singi kari gi ama piribu miyam jing do adagi nupi gi kari go mudra loan su 20 lakh rupees ko wa hengale ada loina baksi adai bank expansion di notice yawe akoi bank expansion di notice 100 banks expansion to ni ga haidana ko adugumba yawe aduga ngasi budget tu da hodile bo in wai tab je transgender gi yawda ni transgender gi yawda ba habidi moi angang gi piri ko nupi misa gi piri adi nupi gi piri adagi di disabled loi pi ko aduga transgender gi adu Manipur da transgender gi community ju yam strong oiba community am zori oi adu India su dum yam leira dena hojiti ko hijra ka transgender ga dikhara khene moi gi diko hijra sina khoi gi moi di lai gi seba to mi mana mai masaji ahan mo popudo nupa na pozu dumaina hijra gi process aleleba moi ji di transgender ding ha dum masana ka su irak to mande ada khoi Manipur di India do overall India gi transgender ji register ga toroga recognition thamineba ado khwaidagi lurisi hayeng Manipur context ya godri ya address khangde khwaidagi lurisi identity si masagi self identity si conflict torga chatpa community amane moise akoi gender amane ba habidi isa manung dana dum biologically nupi oijeba ko mapan dana mi minong isa yenga nupa haidam tongba adagi direct madu namghai garga nupi dono pura to bhokte moisu khoi ka discrimination kari to bari thingnari neba ado overall budget to da moigi di yaudre aduga business ki kari ki tongan ba India gi magi economy phaganna bagi pot to di kharadi adum tongale adubu atai state ka inaro da khoi gi Manipur gi context di economy ju yadre na ado budget sigi mak direct akhoi nainaba nattabanina aina khanjabada sagi sorapam di yengbada notice ki maroina particularly awaba yam hena mayoknariba Manipur gi di thoidona kaimbo yaudre habitare South India gi su yaudre comment hosi yam pinari South India ga akhoi notice ki pochiko ado parliament si thoidona sa to budu tumda lakadori basida khana nainaraga aidi tobige di moi center naga parliament ju parliamentary committee sembe ai ba koi issue ji ko opposition party ju yaur ga ruling ju yaur committee semga masi gi fact findings ka tawra
achum madu thidoga phajna khoi wain bagi mong dane aroi ba fireb ama lorga di tung goina ju laini aduna tana sida tawrisi kari kari no jum ta khangdebi ai taliba demand jing ju khoi da it may be reasonable or not ka reasonable claim natli nate bo khangdebi da sum karyani hayung my politically kan da my khudong saba longna raga di Manipur context ju ideal Manipur ju sang kai bi leidena aduna tawbi ge di tawbi yam yai adubu khoi parliamentarians ali jing sina lobby tawba khot pasingba darkar le bjing du matamgi matung in course of time konar kani haju thajai adumaina yengsen ahan round jet mai thamse. Thank you, Oza. But thank you, question and say hi, Oza Rinku Khumukcham lakchage. Oza huziki parliament sessions is 16 sittings. Adunga sina numit ani subadi oire adu August ki tang tarani thoi bhaw chathagadaba session ni adai da Manipur gi issue or Manipur gi situation si political parties kya na for example Safe Sena Manipur State Unit moijo central leaders instruction gani Manipur gi issue je pukhatna ba Delhi chalani kholani minor press meet tawki bu myam lai re de to party myam de gi su moi gi masa masa leader RPIA gi su myam lai re aduna hadaki parliament sessions da Manipur gi crisis or situation resolution Amadi purakani habegi thazabadu laibra swaiza kharthambiyo issue si yam kuire thatra mari sure masi political mileage loba me amasu yore adegi plus congress ki natraga opposition gi campaign to matam du soina mamang de haijaraga lakpa kaino si khoi Manipur gi issue si main noina mamang de thamaga political campaign sum tong na given election ni matam adegi parliament da chathaki ba tongan tongan ba session kya da Manipur gi issue si palle pande haibagi yo mo de adjournment kya tawki ba goi khange adegi even no confidence motion bo prime minister gi mathakta mamang gi da haibatai adu bhau thangat khrisi Manipur gi issue si ga mari lena ni mai pak pak ta bai duna mo raga adu main tawdana yam important na logi ba issue mani pukhalaga parliament si da ayam bana kano gi khoi gi yamna khoi gi political decision logadaba adagi paigadaba thabak logadaba sidi parliament ki mifam da logi ta lo targa di madu effectively khoi si da chalakadoi laiba yam thibasi Ozana Suzikta high bigre budget session the quite again war of a quickie Manipuria say Lady Bamamski, Karigumamata Mamita to the Ude Hare. Aduga, Luina, Sideshida, Queen Ashida, Ningsing Embassy, a quickie Tongan Maharashtra Gumba, the Gian Drapes Mamang, the quickie Tongan Mayalam Haitare, Sideshida Lomi loan sing quick cookie bagedum isule, web toki. Loan the Haragana. Say a quick IDP sing say Tatram Tramari the loan sing there and more the moratorium Tatrama to the Pigre. Pigre Huzik IDP sing settled to drive Natra. Settled to the lady sing see a quick moisi Shendan Bisulitaba, the Tahota, the Karito is come the sing Sidamu. Loan Toxel Nui Gari sees the Nika Haba with the treatment of Honda revenue. This was a Marx, there is okay, African swine fever, Toki the Nazi, Ogloba, Lomic, Azumogi Sel, and Mangi Bazula given in Marx. The low Suleiman even cannot win among the Ayam and among Tactan, Loy later see the Muk Tanzasi the loan Toxin Bagi or my own Helene was Ximeamse. Sideshida, the Gi Yumkai take to the Mayama, she saw with the talker. Heidi double awaban about the Huzik crisis Sulu Idriba, Huziksi Mayamsiki economy, stress Tauroba, Sigi Matamsida, Smina to easy Kankana Mayamsamoy Kankana, Bazet, Karida, Quigi, Kanomta, Pekes and Popular Tortoba. Budget the Lautoka, whether the expert opinion, ni Adobo Igi, Motadi, Swice Kara, Manipur areas the Kara, Saukanavasi the Pesha Tadanabagi port, Kara diadum, Lautokun Topani, Hybidi say, Taknari the Nako, Nahana Quigi, Moigi, Kano TDP Gumba, the TDP Magna de Putrotraman, Atopa political party, and the Putuaga, Andhra Pradesh, some of the Bihar, the Odisha, Maru in a special category status, the Piro kind of Taknari the Nako. Adugi Maram Semoyu Waham, Moyu Wav to the acquisition the war in a triple times in the war in a acquisition the Huzi. Acquisition the war is now originally Hauraga Wagi to Nataba, Kanotoga war in a Wabai artificial men met war in ever. Sigi Tanzasida, Moina Kankana to Wasida, Nasagi parliament session, Aquisida Kari Asau, we have a woman in Birisi. Aquisida Asau, we have a parliament session. Aina Amatan Hajageko, Canada, and the Equiquidena, SS Hopkipna, Cookie on the Piva interview, Amada, Moina Hai, Mana Hai,
ai masi kuki lon phajana khangba ai marup amana mana handolaga I tabani tabadu mana hai ma hai si interlocutor na di akoi separate administration pbc yarabni huji prime minister ga home minister ga tangai ramni yadre se mayam confident na adu maina adu changbo haireba adu di interlocutor na yare haisna di potse keno se moida khange ba potse khangbani na parliament session ji torok to se akoi de yam ningjing mangjing ningi se akoi gi si kari torok to no se joint parliamentary committee bu sema ga su moi decision da akoi je yare moi se tongkhai tongkhai leinaram na tongkhai tongkhai pi gro ka hairak toira Soida parliament session si am kiningai ne amorom da akhoi gi su irang si loisin na bagi pukhalak pada yamna akhoi gi forceful oidraba akhoi gi diplomacy phajana ta haudraba adure gadi akhoi gi su laibak thiningai yam chawba ama oyeba haibadi kai maragi na hoibada akhoi si neglected state ama oire dumadi center na neglected ama oire dumadi akhoi khange de kai gi no ngasi gi budget ta su reflect tore maruina leiriba akhoi gi mogi attitude ta su tore ana hujik si kari tawduni jo khangdringai sida Manipur gi idea of Manipur lejaramiba Manipur gi hana gi saktam si halaki parliament session sida kari lepakadoina se koi hujik mi hunji dang chongba mata ahamada di khara moina khara mogi mana konga tar di khar pharangdra na khanbado moi yauna sanasalak man bagi pot ama oira abanina mi hunji chongba howeba ana sigi session sidagi akoina asa uri se akoi gi sidai sida leiriba keno sing akoi se mass protest ki akoi hana tawgi kholau lobby gi keno gi the political parties in the Magi say, according to the BJP, Panakana lady, government party, seen a su Mogi other lady can also do the pressure peas and Manipur issues, about the hen putting chang and a boogie port kara, how Doctor Gadi, Hanadi, neglect or laga some other Kirang Siguarini, Aduki Mandas away to Handaki Irang Sigu and the Handaki Torla, I say, Adai the Kara. Cannot talk about Luciana Bahina, the Gi cannot talk about when Manipur, the kind of Nabagi idea, do Pazana Putona Badugi, Canoma Lobby, a Kanama Tahodragadi, see Parliament, Sigi Matung, the Manipuri live career, do I say, I am nunang way and my time. Thank you, Oza. Home super questions here, Oza, Khuraijam Athouba Lakjake. Oza was the parliament sessions here, where mistakes the Asha hope or nunang ba apprehension. Ani often black was the Ozai Motambu. Han bagi Queen Han Joyshree Usham sai habiba kogi han bagi session amangi phamgi baduda first session phambaduda kogi Manipuri inner parliamentary constituency dagi mihud oina chapi ki ba khoi ojabi molna yamna ka hetare miyamgi pendaba adagi di anxieties me amdo madu kogi India ki parliament ki floor da Miami Motsilaga mana ventilate tore hadana Miamna Dumana Dumiam appreciate on the long people gi walk in the Tamu the Leramba desperation, anxiety, resentment, discontentment Miam Dumana Hazana Numit to the ventilate tore hadana Miamna Dum long night. But Handaki session she the demo budget then Atopa haying certain agendas my question hours Miam Lakiniko. Aduda Kamaina Ekoi opposition party dagi koi gi di opposition gi presentation do opposition gi bench to in the thar ni na opposition party gi mai kai dagi kamaina masi prepare tawraga kamaina Manipur gi leidiba issue si pukhatlaga parliament gi floor da ruling government da kamaina masi koi address to honana na ba or constructive suggestions kamaina pin na ba gi prepare tawrige have do de koi su mem koi ngai nazari hai tare ko Adu Potuma de Quidum follow up Lakado session sitting sing da a question thing any Kamai Lake Habito. Aduka Handakidea no Itabasi Port Anina I know Zabada. Number one, that was say Hibidiba certain equigi natural disasters singi relief package Lautopasi Assam Karigi Karlautore. The Koisi the Tokrisidi it's much worse Kagino Haikanda. Tara hina land tawsala lakhraga loinamak national highway singsi phajana mathau tawdaba mi singsi magi normal trade and commerce magi activities sing amta tawdana yamna confined oiba situation ama kakta tara hina lela la kanda madeda mu khoi flash flood ama thoktana yamna kiba phangba makhalgi khoigi sing chau thoktana miyam se tuki mate awana mu leigre khoigi leiba National Highway gi leiba pochina maram oira kanda essential commodities sing chang na phangdabana miyam dagi chading expenditures hena tohon giba aduna saving leramba sing du su loina mak exhaust tohon giba gi situation ma su lei adui mathakta tamorin kuna hairiba mi gi
masagi loan lawraga debt ta leiba mising debt to recover tawjanana bagi magi business transaction kaimda tawdana koi na leiraga leirakpagi burden mayam ama leiri ko sigi punamak sing si tasing bagi handaki kano sida government sina kitang koi kai tare humanity gi ground yenga phawda horen state ki kano duna amulak chage do humanity ground yenga phawda something has to be acknowledged koi na expect to ko kitang acknowledgement nam di pibam thokne Manipur da huji yam nungai taba 3.5 million population India ki population yam hai ga so koi som da di whole state sigi population do effect orine ar madu da at least address to we aba a sign of koi gi empathy ko kanom tang ju utpi ba ya ba some kind of kanomadi koi parliament si da gi thola han bagi apa madu koi da leram bane ba adu tawgidre ada hena साथी रे इदी इंडिया की लेरिबा कोई हंडक की लाइबा नोब गवर्नमेंट की मागी फॉर्मेशन सिदा हुजे कोई तेलंगाना का बिहार की तोंगाना पैकेज हम यावरे इसे दिस इज नथिंग बट दे आर रिटर्निंग द फेवर मोगी गवर्नमेंट सेमना नो होना बदा मकोय अनिना सीट शेयर पुथोगा पीबदुगी फेवर ओइना रिटर्न तौबा हाइबदी डेमोक्रेसी की वैल्यू दु नत्तबा मोदी की गवर्नमेंट सी यामना पेंदना Modi government se makha chathaningi aduna khoi TDP JDUD akhoi di unconditional support Modi government se another 5 years akhoi pami aduna we support them haibana taba akhoi noi sarkar semna base akhoi gi leiben number sina determine tawgani aduna you have to akhoi di lupa supi di we are not going to support you hadi buying selling gi mami du yam chaung ta halleba yam obvious wen bai tare मखोई निगी सपोर्ट सिट कुनिपान से पीद्रगदी इंडिया गवर्नमेंट सेम डे हाबसी हानदगी मैम लोइन खंग पानरग लाकपा नंबर अम ओइबनिना मखोई निना अदुदा मैक्सिमम बार्गेन अम तौग्रे अदुगी बार्गेन तौगी रिटर्न दु हंदकी सेशन सिदा मोइना मोगी पैकेज लाउथोरपा मा तौग्रिबे मैम दो अदुना रिफ्लेक्ट तौरे हाबदी दे वे बाइंग दी सपोर्ट्स नॉट ड्रॉइंग द सपोर्ट डेमोक्रेसी की ओइनदी मागी इंस्टीट्यूशन सिगी मागी एथिकल और मागी कनो द चलगदी ideal philosophy de chalagadi support to buduna bo sarkar se semgado ne ar moi se support malakta ba hai tare moi ni ka ki tongana package ka yaro pasina ko sima leire adana sigi poche lakpani na aikoi gi north east region de leiri ba aikoi gi parliamentarian sing se or aikoi gi leiri ba political leader sing se political party regional force mayam se si ju wakhan mun khan bam chang politics si Manipur si natraga Nagaland si natraga Meghalaya si apik state ne hairga akoi parliament akoi chali representation se already discriminatory oile re union of states ne hairga UP na sit marphu chalaga Bengal na sit kunthra ga nipan mapan chalaga akoi dai na sit amakhak ani khak chalaga how are you going to have a fair debate how are you going to have a fair stake kamaina adugi mifam du da kamaina noina fair ma phangduino adu state amagi right se kamaina determine tawduino kamaina rationally deliver tawungam duino India gi constitution sina so it's more or less hanadagi shu khoi gi Dr. Narawe ka hena proportionate electoral system tawde aro representation si hagi rational oidre sidi mai mai achoba state sina dum khoi si namaga puraga ekhoina adugi achoba duing matung koini laga aduni ngasai mayam na hujik pena dadana chalaga si taw leire na hairi si kai no hai kanda system duna su tawnana bagi kano ma da set taw greba so masi challenge so mata moira ara akoi gi ngasi dagi mamang dagi tholai bai koi gi political leaders na nobody even dare to say a few lines on that area akoi ngasi parliament da koi phamin me am se akoi right bu individual wenate we are representing the states adu Manipur ge akoi ni laga noi state gi mini full action laga phamin raga wari sa se kamai sa do no hai ba wang se hangbam thok tabra ba so sigumba po sing ji hujikti raise to matam oire aduga marak ki wena interim arrangement gi wena akoi gi north east lady ba state singi parliament the chat pi ba MP sing se makoi su pullaga mogi kano ma platform am sem dia ro adu targeting sa gi 28 seat se north east ki se apun ba se jo da 24 or mani da Assam Tramari atai state singja ni mani se punjal laga kungamari gumbo oi so kunmari is a very good number
ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯇꯧꯁꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯨꯟꯃꯔꯤꯁꯤꯅ ꯇꯥꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯠꯇ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯀꯤ ꯀꯃꯟ ꯐꯣꯔꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯋꯤ ꯀꯦꯟ ꯍꯦꯚ ꯑꯦ ꯚꯦꯔꯤ ꯒꯨꯗ ꯃꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤꯁꯤꯗꯤ ꯕꯥꯔꯒꯦꯟ ꯇꯧ ꯌꯥꯕꯅꯤꯅ ꯂꯩꯕ ꯌꯣꯟꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯑꯣꯞꯁꯟꯗꯨ ꯄꯤꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯆꯠꯂꯒ ꯕꯤꯗꯤꯡꯗꯨ ꯐꯖꯅ ꯇꯧ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯇꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ MP mayam sidagi chatliba political leader mayam si chief minister mayam si hana faminaraga forum am semba changeba not that kind of forum Delhi dai sembira forum neda gumba asagi BJP na semakpa adagi di congress na semakpa kari harama do moige adu gumba do nataba aikoi gi on regional lejariba mayam sigi oiba tonganba force ama platform ama semaga aikoi gi mi kunmari se sidagi at least kun gumba gi di confirm hoina aikoi na manaba wakhalon na common minimum aikoi gi interest ama da pullaga thamaga di that can have a say in the parliament adu natana aikoi gi ama chali ani chali se even ai koi amana chala sune angau dum tani manam nang phamdu miyam di marak tu da it always become a sagi black sheep num all laga koi se sport tawr leibam leida kaim ta gyan taroi do ne adai mi gi mafam du gi mo gi chanari ba konari ba mayam du dai koina changjal laga hekta yaushan mangam bagi kano su leite koi gi social environment ju oide anu sigum ba hadal mayam se koi namghai bagi podama koi structurally challenge tawdragadi hujik phobada aina khanjabada hek india da pulur matung denga si bo coin tawr lesi we are adjusting with the constitution of India and its functioning. We are adjusting ourselves to the compromising to the Parliament of India. Aduna aikoi gi oiba idea amada parliament da koi rightfully sit yauraga tause hai taragadi politics so tause hai taragadi akoi mayam gi sigi kano se koi ground dagi koi semaga hawdor pom changi na taragadi koi gi se sumaina pen da bagi kholau hai tare akoi ji pen da bagi na tra koi ngasi bo laurei se Delhi na du tawbirak tre makoi na du tawbirak tre hoji akoi gi political leaders singsu Delhi na kitang favor tawbirak da as mana kem nungsibi da na tawbirai no yengo se nu congress su BJP su anybody dum hai ne ba as if they are doing a divine favor to us. This is our right. A right ne. Sarkar government semba akoi myam semini. It's a people's government. Adu tadi people na kaigi moi na ishor na akoi gi keno tawbirak ko dauna blessing pirak ko dauna khanna nabi marum kai lege. Adu gi keno kok sida akoi adu gi wakhan bo khandok pa khangat pa ngamak tre. So it's very unfortunate. Aduna akoi gi mamang da lermi ba akoi gi leadership singsina madu mafam chana phajana matam gi challenge to gudu su tawdana sum la khudana hojik su dum tawdri but I think hojik ti matam chap chare pot puna mo se khoi mang da ure India ga khoi ga yengna matam da there is always a northeast ki block se yeng matam da there is always a different racial angle ma dum yawe habisi mati masiri kangngai ki su yaudra poni adu de madu fight tawse hai taragadi racially discriminate tawraba khoi jana so hai ba oppressed people mayam gi voice ama punna sagat mi na ba ngamdragadi akhoi masena dum mina akhoi marak ta changjalaga akhoi se dum matam puna makta receiving end da minority oina victimized or dum leibido admaina dum hinga ga chatpa tamne mai thamjai